kubafundi bakhe aseweleleni ngesheya. Now iBhayibheli lithi basawelela ngesheya kusuka ke bangakafiki ngesheya bagibela isikhwephe ecala. Nabagibela lesikephe kuthiwa takhona letikephe. Letakhona la eKhathelwandle, the Sea of Galilee. Lekulwandle lolwandisi kakhulu. Hallelujah. Emlwandle lwangasenzaweni yangabo Petro nabo Johane nenzawo yangakhabo Jesu. iBhayibheli ke lithi ke lesikhathi athi Jesu aseweleleni ngesheya bagibela esikepeni la nabagibela ke kwakude umoya lebo ukhona lebo uhosha noma ke storms bekude ma storms but ke lesikhathi athi Jesu asigibeleni seweleni ngesheya asayavuka ema storms. Hallelujah. As a believer, as a child of God, ufuna uthi check umuntu omsha babe uthi check nje ukuthi kude nema storms of life. Nangabe safikile lama storms ngibani le kumbitha. Hallelujah. Ngoba kufuna kube khona lo mbitha. Bazalana kumnanzi ukukholwa ngoba kufuna kube netintho letitawudzilika tibe mnanzi nathi dzilika bese umnika lithumo. Hallelujah. iBhayibheli lithi bangena la ekhathe skepeni arabo dokhosuka bangena la skepeni. iBhayibheli lithi nabangena la skepeni wasuyasuka umoya. Lo kusenda sifike kalula kanjena late kanjena futhi singakungashayi imkhuba bazalwana. Ngithi sekuyabhalwa ekhaya lama storms makafika siwabona nasingawaboni kusenda ukuthi kube betele lesitambitha noma kevakala yini but once kwavuka ema storms uyathi ukuthi kufonele kumlandzelako la sekufuna sikhahleleke ekhaya. Hallelujah. Ufuna sifike ekhaya bazalwane. Ufuna sifike ekhaya. Labantu lesunza ngabo la ivini la uNkulunkulu lokuthiwa abapostoli. iBhayibheli lithi bebabancane ngenombolo. But kuthiwa la bebafika khona kuthiwa bebafike ukuthi sebafikile labantu abasasiwo bapostoli but sengemaKristu. Leli gama lelithi ngemaKristu kuthiwa ke sebathethe wonke umhlaba bawubhekisa phansi. Hallelujah. Ngiyangithi ke kufuna uNkulunkulu le yakho impilo ayibhekise phansi. Ube empty ufanane nesikotela. Yabona isikotela seCoca-Cola neFanta neSprite ashayelwa itruck. Angeke usibone siba mhlophe. Ngathi noba evani bazalwane. Ngeke usihlukanise lekhala iyasuka le Coca-Cola. Lokusho ukuthi empilweni yemKristu kufuna suke Victor Masilela. Asuleke. Lokungihlethi phansi bazalwane. Ngithi gwabule ncwadi la ngivule khona ngivula kuMateyu chapter 23. Ngicela simvuleni bazalwane. Ngifuna ngikhanza ukuthi Jesu ukhuluma ngebaFarisi. Uthi baFarisi banemithetho leminengi labanifundisa yona. Bahlethe enzaweni yekwehlulela nekufundisa bafundzisa nini umthetho waMose. Uthi ke kufunzeni nikuthathe labanifundisa kona. But ningedi ngekwemsebenzi yabo. Uthi ngoba bashaya imithetho leminengi banithwalisa imithwalo leminengi but bona bahluleka nekuyifula even nangemuno wabo. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela le ndodza le ya naye ayihlala ibuke ngalanga kimi. Naye wena uhlala ubuke la ngakini. Mhlaliseni kahle bazalwane. Mhlaliseni kahle bazalwane because siyasebenza la. Sena njani bazalwane? Siyasebenza. Mina I'm very sensitive into kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Last year ngithe lapho usebenza ngithunywe ngemazulu. Bo Gabriel nabo Michael bayathi usilendodza sayithu message. Hallelujah. Funa sende njani bazalwane? Funa sisebenza. Hallelujah. Sicela ukuthi abantu sibanike eKristu. But kufuna sine siyiphile lempilo yobuKristu egameni likaJesu. Uthi noma ngawe uyasithungatha ebuthothini bafatini bebantu noma nguphe emadili ungeke usikhanze. But utasithola kuphela enzaweni lefanele egameni likaJesu. Ngoba kuthiwa Daniel bamfuna lebekasebenza nabo eParliament. Bebamgadzile kubafathi bebantu bamgadzile kumadili ukuthi batawo certificate ekufa netekushada bangamthola. Bamgadzile ukuthi utawuthatha imali ye-scholarship bandivelane bangamthola. But kunenzawo lebemama athi ukuthi utholakala kuyo emthandazweni. Nanoma beka 7 lekuthunje eBabylon but emadili aseBabylon akazanga wenda. Wakhumbula ukuthi yena noma thunjiwe ngekwenyama but akathunjwe
emoyeni. Hallelujah. Amen. So ke kufanele ukuthi sathi ukuthi bazalwane simele kuphila impilo yokumesaba uNkulunkulu. Bakhona noma bangekho bazalwane. Akhona make Masilela noma ngekho. Hallelujah. Ngoba ukhona lobona tonke tindzawo nangetikhathi tonke uyathi lesicabangako nalesifunako. Yes. Ngicela sisifunde lencwadi. Lenza bayadanyela bazalwane kulethi khasi egcina la uNkulunkulu acitheke wafotla njengemandi khona. Kuthiwa kude labamthola khona. Ngaphandle kokuthi bamthephe ngaNkulunkulu wakhe. Hallelujah. Amen. Babathe bamfuna ngoba bazalwane bayasifuna nebathakathi bayasifuna kufuna abathakathi bangakuthola unalo ude ushona lelincane elicashata labangathi lokhu kwami lokho. Hallelujah. Kuthiwa bamfuna bangamthola Daniel ukuthi singamthola phi Daniel. Kwase wasambeni sowakha umthetho wokukholwa manje sintshintshe lokukhonda kwakhe simbazakanye lokukholwa kwakhe nalokukholwa kwethu lesitakubeka bese sikhombela inkosi ukuthi ayishicilele ifake esidladla sayo njengoba bangasitha nje simgijimisa kangaka simsayinisile letinye izinto ngenxa yemagcinga lesinawo. But let me tell you something, angeke umuntu aphile la emhlabeni permanently khona langa lelitako. Lata kuma ngamunye sangekho lamadola lesiwafihlako kude usho intibilishi sesimile before the judgment seat of the Lord and give account of what you have done while on earth. Sisatokuma nje ngamunye angathi ukuthi sidabe sikuphi but sisatokuma. And ngeke kube khona ne force of God but sisatokuma. Bongagijima ukwende lokwenda kwa badesko la birthday la utakuma khona ubhekane naye. Uthi cha iBhayibheli lithi lemsebenzi yawubekwe baleni uyawutibona nawe kusukela umncane usufike kulesigaba lokuso ufike esigabeni sekufa. iBhayibheli lithi ke inkosi iyokusho kuthi cha sukani nini lababi hambani niye la benisebenela khona nangabe utawe kulahlweni. Lithi ke lemsebenzi tawuba angathi sidabe sikuphi ngoba sis over 7 billion. But let me tell you something, kuNkulunkulu sifana nemuntu munye. iBhayibheli lithi siyokuma ngamunye utilanzi empeleni ngeke usutilanzi utatlanziswa ukuthi sowubonile lapha kufanele ukuthi ke ngoba kuhlulela kwakhe ukuthi kulungile utabubonile ukuthi bengendani njengoba ku chapter 8 incwadi yaJohane lithi iBhayibheli walethwa lo mfati lo watholakala eqosheni lephinga. Lithi ke iBhayibheli wabuta Jesu ukuthi baphi bamangaleli bakho wathi angibadi asakhuluma kusuka wabe suyabhala phansi nakabhala bekabhala sono sangamunye noma ngabe bebangu 1 million but bekakhona kubhala ngebe uNkulunkulu bakhe lobuphakeme wabhala indvodza yathi yahlola yakhanza kubhalwa ngesono sayo yafulathela indvodza yahlola yathola wasala yena na Jesu. This message and this story lengikhuluma ngaso si real but it prepares what is going to happen. Utakwendeka lokho. You know Satan kulamalanga uletha umoya wekutendisa. Lo moya uyawuva uyathelelana. Umoya lomubi uyathelelana nomoya lomuhle uyathelelana. Umoya wenganuku uyathelelana uyawuva nje nangihamba nawe nje ukubona ukuthi inganuku imgcelo. Nakufika umuntu omsikati ngiyakubuka ngoba ngiyanibuka nakufika umuntu omsikati nimbuka njani. Ngibose sebenzi baboshela uzame so yabona ukuthi imoya wenganuko loyo. Bese ngihlala phansi. Singoze at least lona sengiyamade. Uthi umoya lo nje. Ngangikutshele. Khona lo takutshela ngale ngelanga. Ngoba Jesu wabona umuntu esiwazane. Wamhawukela sewulele naye. Lokho ukuthi wambona walala naye weva inyama takho tivuka hambe khona ngosengunile ngoba sengilele naye. Hala suka manje. Oh hallelujah. Uthi Jesu baphi bamangaleli bakho? Uthi lo makangibadi. Uthi buka la. Mina ngubeka ilicala njengoba bakubekile wena. But kunye ufanele ukwende nyalo. Lokhu kufake kule nkinga le. Hamba. Ngaphinze. Yes Lord. Ngaphinze wena njani? Wonke. Sono lesenta kanje bazalwane. Sono sibandi. Yeah. Sono sifana nebulembu siyakukhaqeka. Sono sikwenda kusuthi justify ukuthi hayi ngente lokhu ngenxa yanakho. Hallelujah. Hallelujah. Asifunze incwadi yaMateyu. Sithongena. Evini laNkulunkulu. Incwadi yaMateyu chapter 23 verse 1. Jesu wakhuluma etiqunjini tebantu nabo bafunzi bakhe wathi
Tati temthetho tebafarisi bahleti esihlalweni saMose bafundzisa umthetho. Ngakho ke kwendeni konke labanitshela kona nikugcine. Kodwa ningendi njengemisebenzi yabo. Ngobe bayakhuluma bangabe basenda. Uyeva uthi benda njani? Bayakhuluma bangabe basenda. Leli gama leli verse leli nginikwa nyalo la lo ngihlethi la ngiyafundzela nje uba ngihle ngifunde. Angathi madodza bantwana basekhaya ukuthi ninaso isikhathi sekufunza. Nanifunza uyakhuluma thini uNkulunkulu. Ngoba kufuna ukukhuluma. Amen. Yabale kule nkonzo lena nje bekulidwala le. Yeah. Bathi idzinga umthandazo. Lo nkonzo lo beyilidwala. Yeah. Idzinga umthandazo. Hallelujah. Funa simbeketelele. Niyabona mse? Amen. Jesu uyakhuluma lo ukuthi Jesu ukhuluma uthi bantwana basekhaya abafuni ukudla. Usikwase kuthunywa kummemedelo uhamba yokuma emahlangana ndle. Wayomemedela. Nathi sibase siyabuka unabazalana basethi. Inkosi baphekele ibendele ukuphatha abasesta wena njani. Sesta ulanza athi tsakwa. Hallelujah. Niyabona siwazalwa. Silungiselele lenkonzo le. Phela bazalana kukhola ku practical. Yeah. And kukhola kufuna kusende ukuthi sikubeke embili. Kuholwa nekukhondwa inkosi sisodwana. Angathi noma nivani bazalwane. Amen. Ube nale hanga nje njengoba bokwenda nawe ebholeni ukuthi ngijimile kuleli viki leli kusukela Monday to Friday na kanjani ngasithola scheme. Kunjalo nala kholweni bazalwane. Ube nalokuthi yathi ngiyaya ekhaya isoleni. Hallelujah. 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 Sibanze mina kethu you are a businessman. Plus ungumzalwane. Na ungathandaza ungazili utayithatha sathana lezi le business. Tawugolela nibongane emlonyeni. Hallelujah. Amen. But I'm telling you, wazila wathandaza noma akayibudgetele into. Lokhu nje lokwendeka kube singakabudgetele, but sekwendekile. But nefuna sinike uNkulunkulu udumo. Yes. Ngoba nayo le nkonzo seyikhona. Hallelujah. Egameni kaJesu hallelujah. Uhlala unemvuselelo langekhathi kwakho. Asimshayele intando inkosi. So bazalwane sitela ngembili ngidawucela lokuthi ngoba lesikhulumi sethu sithi tela siyabuya nangibuya la ngithe stasihlola after 10 minutes but ingena kufanele asifundzise ngekuphila nase usinzisiwe ikakhulu kathi na usanza kusinziswa ukuthi uphila njani so tabe uyena utaba sifundisa bese kusibabe emuweli so sipha live la uNkulunkulu siyabonga ukuthi babe emuweli so khona babe emuweli siyakuthanza babe inkosi ikubusise babe kube kuyesabe asemshayele intanda zokhona bazalwane so ngithunyiwe ke mina bazalwane lamhlabeni ngithunye ukuthi ngakhe emasotsha ngingafiki ngibe nekulahlwa bazalwane ngingumfundisi waMasilela sibongo sami angifuni udumo lwamuntu ngoba iBhayibheli lithi kuyawubonga emachawe ekhaya ezulwini aphiwe nemchele ekhaya ezulwini inkosi sifusise haleluya so inkosi yafundzisana nje ukuthi onke ama events lendekako empilweni yemKristu asuke aletha ludumo kuye uNkulunkulu nekusigcinisa thina inkosi sifusise haleluya singakangeni nje sifundweni sethu sekucala ngalokuthi nje angichaze ukuthi nase usinzisiwe bazalwane Sathane uyakwenda lokuthi tidlange letinto lengathi tiphambana nempilo yakho. Hallelujah. Kahle kahle kusuke kungathi ezulwini kusuke kungakashiwo ukuthi uyahlushekiswa noma uyenyanywa usuke uqiniswa. Usuke ukhafunisa letinto lebe uphila ngathi tolo.